Horeng ahoy amen pen rada tum phan tangka ka chen ka chung thui pen ajok pen sangpi muning tipi phan roi kom sakhi tum pen kangdang pon West Karbi Anglong pen Meghalaya du hoylong AJYCP pen KSA tum ka humridam Upper Delhi Security mung orong Amerika Sarsing Rongpi kesu celangji pen kirap ka chuhang Dilai KSA head branch atum pen uding tisu orong along cerok tok amai ke paman pon Ada biputa ke than pon jibang nili jitkramsa non biutang ton pen lang pon eksinang KASC along peng hoy la pen tax gits amen pen sangpi muning GP pen rada phan 1,79,50,000 tangka kachung chedet pa lampi kiklang roka jok sangpi muning GP aphan sami kisan mocha BJP East Karbi Long district konchun bang phi pen sami apu pasun pontuglo Lapent sangpi muning GP phan tangka ki pive ka bang phu setin killing pen sami kedam tang arkoni phaing kora clear ni the police station along lam hoi bidam that si case number 57/23 section 406/420 section 34 IPC case pa bon pan si kedam tang arkoni phaing kora clear ni sangpi muning GP phan dipurai kom sa ki tum pen naping nang pon check lo आप लोग को चला जाएगा Ini kopi polo nang itu mana ini? Oh ni, kopi lo nang itu mana ini kinep ke? Oh ni. आप लोग को चला जाएगा West Karbi Anglong pen Meghalaya du hoil alam ki aputak suluk sudak tomon ke jap along aputak sami kedam tang arkoni phaing koda ke thomani khandali along ka chingki than pedo ponlo bon samila bangso ka chingki than along ka ston tedet ajok non puani anta chidam long le chawang long le ason si do koklo la bangso putak adu hoilong alam putak klardak pen chini je afan kedam tang arkoni phaing koda clearance tami Karbi Student Associations laban AJYCP atum pen adimaklong an humria sai pedo pon adu hoilong la puson chiklo ijon susi suluk sidak tomon kitab nang kok labang ki adu hoil along le long ket stonti ke kok polo bon sami Karbi Anglong abang ki adu hoil along labang ki kidam tang 1951 aning kan pensi adu hoil stami pathik ponlo la sila so teng pensi du thim nang pu pusik Karbi Student Associations KSAMI phang sing timung pen parang ke thing du ning jepon Central Committee amai phu pala sangmai lapen alang tum kongchun bang lapen litum Karbi Local Song Central Committee lapen hamren Regional Committee angkang kidu ana branch pinidak Karbi Anglong ati asama hoilong itu kiwang labang so kiwang nangkok lamang lalo ilitum non hejong ciklo ijon ni sosial ilitum soluk sudak temon asap suang kejab dia son si teglong si halabang so soluk sudak kopi pos yang kejab mablotang te ilitum ajak ding klui pen ilitum ahoya dui kacik kengke kacik tonte bang tepik asi hala so ahoya dui kacik tonte long tame ilitum Karbi Local Song lapen AJYCP temen kaning jidam kang tung bang lalo juntu mane West Karbi Anglong mate Assam
itum isi hoido halabang so hoi bang itum ki pudam jibalang ke government notification 1951 hut halabang so demarcation teng si do wetang ji busi pitum pini labang so nang homri long taning je daklo government phan pachin lo athe 1951 hut pen itum phan nang ki thik pitang halabang so government notification teng le jong si itum along le philang che do wet protong itum bang along long ki kapdam je dim si be akam se be bon tami non ke kopi koson ke chok chene hala bangso 1951 a boundary do klok tame litum arlo joy pen isini ilitum karbing long le nang ke cherai ji phan bor ido asi hala bangso karbing long le matel so asam long le litum ke cherai kom je phan putang te litum song pen chenglo litum rat pen situr pa nang ji puma pen si pini AJYCP la pen dak kes itung la bangso hawarong na homrilo apen government of Assam han mate government of Meghalaya phan itung ke pachini kang tung ke lalo je non hejong give and take policy puk adopt do hala bangso give and take policy along alang litum kupitong give pugi pune konatong take pugi pudam jini la bangke alang litum alam lo tibon sa me la bangso give and take policy along ilitung west Karbi long along le abang mate east Karbi long along le mate Karbi long along le as a whole la bangso give and take policy long Karbi long along le bang kondun de dang po la lo potang te litum along le a hoy bangke litum kai teng kai mang si do thopu si litum mathalo la pen a hoya duilong ke do kapre ka khai do sai sima punon la khanduli punon Karbi do panar do khasi do gurkha do la pen kapre ka khai tum do ilitum ke matharang ji la pen kachini kang tinai bang la loi tum dak aprangsi methang hijan torko ke methang hijan che kham khe kherai tum dak monsam peace ke banji si bori nang ji la jong la hoiram la ke central subject nang central government tum isi ke ba thik tang hoi ki bitang ko ka phidili tum hijan kachar bu ke chokche la si hal bangso central government pen iti 1951 thala so notification ki pakeng teng pa do vet na la lo patong tum kache mene kachi bohong ji kachi torko ji ning kachi tonte ji alam se la si Karbi Thomas Council government of India জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ এটি সজাতি দলে অসম আৰু মেঘালয়ৰ যি সীমা সেই সীমা আমি ভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু যোৱা 17 মে তাৰিখে এই খান্দুলি অঞ্চলতে কিছু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আহি আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কিছু গাঁৱত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল আৰু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই মূল বিষয়টো আছিল যে জনসাধাৰণে বা আমি এই মূল বিষয়টো এতিয়া বুজিব পাৰিছোঁ এইটো এটা সীমা কেন্দ্ৰিক আমাৰ দুইখন ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ সম্পৰ্কীয় এটা বিষয় হিচাপে এই বিষয়টোৱে ঠাই পাইছে গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু আমি আমাৰ যি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা এই কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং অসম আৰু মেঘালয়ৰ যিটো সীমা 1951 যিটো নটিফিকেশ্যন সেই নটিফিকেশ্যনত যিটো সীমা আছে সেই সীমাটোকে বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ অতি শেহতীয়াভাৱে আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ মাজত যি বুজাবুজি চুক্তি হৈছে এই বুজাবুজি চুক্তিত যাতে আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খান্দুলি অঞ্চলৰ এই ভূখণ্ড যাতে কোনো কাৰণতে আমাৰ মেঘালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় সেই কথাটো আমি এই স্থানৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ এটা কথা ঠিক যে আমি কোনো কাৰণতে আমি দুইখন ৰাজ্যৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত হোৱাটো আমি কোনো সচেতন মানুহে কামনা নকৰোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক আমি অসমৰ পৰা কোনোদিনে এনেধৰণে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ যি ভূমি সেই ভূমি আমি এনক্ৰছ কৰিবলৈ যোৱা নাই সেই ভূমি আমি কোনোদিনে অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা নাই বৰঞ্চ এই চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ে হওক বা আন ৰাজ্যৰ পৰাহে আমাৰ ভূখণ্ডক বহু সময়ত এনেধৰণে এনক্ৰছ কৰা দেখা গৈছে গতিকে এই যিটো বিষয় সেই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ যি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই বুজাবুজি চুক্তি এই বুজাবুজি চুক্তিত এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ এই অঞ্চল কোনো কাৰণতে যাতে এই অঞ্চলৰ ভূমি তাতে অন্তৰ্ভুক্ত নহয় সেইটো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ গতিকে আমি আজি যিটো স্থানত এই বাইটটো দিছোঁ যি স্থান এই স্থানৰ পৰা কমেও 10-15 কিলোমিটাৰ আগত আমাৰ অসম আৰু মেঘালয়ৰ যিটো সীমা সেই সীমাটো আছে অথচ এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ মানৰ আগতে আমাৰ যিটো মেঘালয়ৰ যি আৰক্ষী ছাউনি যাক আমি
বিয়কি বুলি धनसुरी कॉन्स्टेंसी के परवन किलोमीटर कैप अपर डेलाजी सेक्रेटरी मुंग औरंग अमेकर सरसिंग रोंगपी अमोय आरा पिकाचे जग लापेन किडनी स्टोन के सुका चलोंग पेन आन आनी दिंगतांग लो लापेन लाबांग सो के सुके सेपा मे पोंजी अफान समी दी फू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लापेन रेंग पुलिया लोंग समी सी चलांग पोन लो बोन समी के सुके किमी अंगठे काबिनेट अजॉक्सी साई जॉक जेपेन दिमापुर फेस हॉस्पिटल लोंग सिनोन के सो चलांग पोन बम लो लाबांग सो के सुके चलांग पोन समी अलांग लितुम मखिया दाद लापेन तांका समी अलांग लितुम चपादाम लाबलो लसिनोना बांग के लाबांग सो के सुके चलांग जे फान अलांग लितुम थेदुम के सुम चितोंग पोन नांग कोकलो लसी सारसिंग रोंगपी अचोर रुमिला तेरांगपी अहिन पेंस के चुनुनि पोन सियम डॉक्टर तुराम रोंग हांग फांस लाबांग सो से के लांग लोंग नंग चराब दुन वेक थापुसी अलांग लिहिन पेन चुनुरि पोन Litung local APC akhir itu tama khasami di chuni wilo alang sami alang so kisu kacelang along tangka cerah bunjihan alang khasami di chuni di polparti. अच्छा नले तुम कुप्पे के सो लो नी नॉन दाक चलांग इबम के Litung yang masora kisu ganti arlong kisu tu lo pare aku la amoy ari along ako kacing yo pon so parison si soni parison pon kalau so kiso lo नले तुम कौन बाक तंका दाम Litung bang nakipuating ke lagi sira troke lasonai bulu sami non litung doan long pendi cilang pon lo sami non litung lahai kadu kami kecipecokan ni pani litung mami pon dari kalau bangso kisu ngolong nali non kacari bom BJP सरकार मते कहा डॉक्टर तुराम रोंग हांग अपन नली किसुंग बेन ini kacunung ri alam doi ma dulu ni litung dak midikera long sami litung cilang pon lo sami hadang bangke angkan kapre ki pon lo dulu sinon litung dak Padahal itu mistake kan non kapre istelong sini itu kacilang lo sedang dimapur kes hospital long sini itu non kiso cilang pon asinali hin pen kacunung ri ji mate nangrap thapo alam nali pene alam doma Kacuni ripon kantung matiri lelo Tuhan laki cari pon CM akhai doktor Tuliram Rohan pani ni kacuni ripon kantung lelo situ idoan aja kong benisum cilang pono sinon ni kacilang pon ni paseminon kami dia rasulasi labang so utha asabes kami alani pasami cuni ripon nak kacira bunje pa KSA apardelagi atum pen sami Kisore Sarsing Rongpi aphan adimak long an humdidam si kisu langdam lapan KSA apardelagi atum pen sami kisore Sarsing Rongpi aphan kisu chelang bombalong sami kirapa jirtam lapan Karbi Longri Council CM Dr. Turam Rong hang sami kisore dabang phu aphan kirap kidunji aphan sami lapuna KSA delagi branch atum pen chunuri pontu Dilai KSA headbranch atum pen patir piponsi kedam tang arkoi pai ingkora pliani anikang samapor malom koila jan hawar along udeng tisu orong long cherok to amai paman pon Dilai KSA headbranch amai pu bikrom kropen kachaphem pu pon amai long pil longri earth diben tibung GB harsing tisu rada cyclem bang pu horen tisu SGB hondorbi KSA apar dikrong sub branch committee amai pu Robinson Tront advisor budho kramsa Collagen Golf LP School Headmistress Nirinu Terangpi lapen penangan ki theding ta chitong dun labang so chirok tok amaya long lapuna dibenti mung penlam ke jai pon atengki luchar defensi longri paklar ponang pu rong rup se paklar nangji lapen selel le det si biri bu chung along samia ason son thengpi harti pen pada isi boring sai long pon lapen raki ke chu pen chipe hello nangji pu salang li hin pen labang so ma long jai pon Engkesan awareness lah hadi cerok to kamai kibi cengke bin dah lu pon kalang bu lang sala ana kimi cerok to kamai ha rong thom rong me cheng lok pu rong ling iso rong ansi ki cheng pon non ke ekdom dam thor pu dam bom pu sin kar julo tani sin jero lan mang ha la si rong long bangke non son rong amai duk lu tangte usumar kibi kithi arleng ki thek sarus sarhang na du ani athema angdeng do pikai thani ateme tik der piklo kar ilitun kar bidun ke kachepari hedi der let piklo mane pirthe athema non pirthe gadi che char plin na pirthe
นางเฮมตอดลุ่นตลาดจะมาดิเฮดในโมบายอลงไว้อเมริกามาลังมาแต่นอนยูเครนยุดฮอลงมาลังฮิชาร์เลบมาแต่ดิมาแต่พิเททักตังตุยนายฮอโฮเทลบุสคาลิฟาฮาลาซาอุดิอาระบบลงดูโดฮาลงดูถ้าซาโฮเทลมาลังอาร์โลปีมาดูฮิชาร์ลับนะลานะกิโยไอพิเทเลสอนอากิโยไอพิเทก็แต่ตั้งสุ่มปิกลังเป็นแค่จิงทูร์เทลังไอตุกี้ก็เสโมลาอาก็ให้ตุนนี่โลชาร์ลีปิกนี่di lo ke chali ba kenang solo anu tinu so mardu mangala ke lo chali vek na pole bonlu ampen lo chali pen de sakuri long ni ba ma thari lo chali te no les lo la se hala kalidas ari long kalidas mama la ari long kalidas te mo mama la ari long ma me puthek ma kalidas kilu nai pusi pula pha ata kere nai lo thing piero teng lo ma la pu a che lon na ardon ro ate ni sit ardon nei mati di hala si মানে নিকটং স নেবচং বিদতং সর্বুতম পূজতে নেবচল কদাসন মানে পাংবারি ইনুরারি চোকে ইসিয়া ডেট লংসি আভাগ দচন ইনুরারি চোকে ইসিয়া ডেট লংসি আভাগ দচন রিচোতা সীতা লোকে ঠেক আমুনি গারি পিরথে নহক দাদিম দো Hing pierong acilun ni ardon rong teng na suna pet kita la somni se kanilo kalidas se kanilo sanskrit lam le la si pulo mane inurari choke adima klongke adet long chok sita inut loke thek amuni kal ke pirthe na hokta din nang lo thek ser ta amerika ta nang lo ser ta japan ta nang ito sa ukraine ta nang dam te hak na hok na damil anang dim jang lo tarne nang matha plot pumadi kacing ki kaje thani ko pi mana kini alamati la pin Pine Abirta lans pan sikang ton poniglo domi thangbi kardom